This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hagasngi kabaar janga dorbar liur janga yeng dorbar thawaan ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC haka arpusan tereg jellio araja arpusan ka MDC na nongsken ka Congress Mary Kharpuri lingba ka pangyakran bakala wanra kala ong baki kam runar bat ki kam ban ben laka long persya ya ki kentai nation rangru day ban pendo jaj Nakabakentu ya ka executive committee bakan syemi ki sen jam ban penti kanai kani kala ong padangsan kala ja ka jingsha penyap ka kentai halau kurem hanongra ka bala penhiar dor ya ka jaj ben riu khasi ka basyem jaj na ka kentai kala ong bagi kendon an ki don henry layo ipan bagi kam sniu kam runar ki nang jur kat nang mi ki sngi kani ke MDC kala ong baka syem nuksa na ka jingja sya penyap yau raja raguvan si bala kedodon keti da ka kurem jong u bat kani ka pen i baki shenrang ru ki mat ya ki jingsha ban ben ya kani ka pang ya kran la jubab da ka kong DTH Majau executive member ka bari pet ya ka tanat law ka bakala ong baka executive committee kala thau ya ka committee ban pet ngor halor ka kamsa thombor ki kentai khna ya ka jubab ka kong DT laben rap ru dau ba shambor lang renja u chief executive member u bala ong beki aka habandon ka jia trai lang na du ki dorbar snong ki dorbar hima bat ki bor penyat skul ru kumju ban weng ya kum kini ki kam ki balong persa ya ke emlang sa lang Shongknor badong so she na play pi babilay nga kanikalan kabangan wandra ya kani motion kamat kabadon kam adu kata-kata bat kabakongsan ru adu kata-kata labata kajay pendiu kajong i parokol kani kamat kalong kabalese barakal ni kibember kibalan burong jong kaliyen bat kipadba nong song shnong na si jong kachela ka jong iu baroko do kilayo i bat kilayo small bat si limba na kila pakai bor dei ka bacha kini kisni ngayon hangni da kajing smokia kaminsin ka jama kalkum kawe kalong kami kabangan pet ya ki kubor kita nakapor siya kapor abay ni kagajing siya kambor kilong kami kibay ki jama omtang kilong kami kibalong ba alo ki kilong ki kinare Kani ka sa panong yang nga banondra ay kani ka motion na marang ay bakala jilay siya ha kini kisni at ang kandiat sni haray piyala aban saki kay kabala jay ha ka consultancy kabay ka jama kakana samla ka banang lung ka arta ito kabala jay ang kay panora lashudu ay yung kaminsin ka pagkodo ang siya kumbor ano ba na siya pinya hindi kapang wanra abadi hamor tang katakamat abadi kabaha ako konsulsi ka chonga hindi wanra ay kini kamat tulong nabanta kejingja habede bat kilong kami kini kisni kejing semua ka chonga nasong balong akmat chongki Shongknor badon burong nitip bakaan kadon women's act kadon ki IPC ki babon ki sections ki banadras sa kini ki crimes ro ki don ay wala katarong na abantera ka tingaso balong hangi ba kalade kapor kaya kabakong kita kinawikma kabangin hap alese ban pendul sedang ya kun kini kijinja omde kabangin chusna bantong lese banom banchushanya akaan hawa kaan gadon ci sections ki papier kan penat kini ki ba le igni ki kamrunar
kam ki bangde hendai dan nyai penting pat na kapor sa kapor ihoi ni namla angne benong ba desi ban persya ya kan hendai ke jingmu ke jonga ke dei ke ba kullu ngin penduk jat sendal tengah slow ba na kalian ke jong council do mo aswa jimut ke isi ini bendong kan kilat nanti ka kullu akan galur ka bangina banyara ini Bukli kilong kami kiba maaf siya ya kita kijing kompor kiba arut ko kumbong kita domestic violence kababuan tuwi ka bentaro nung ya kerenjang kababuan mo kaya ko basiksi banwan siya kung kini ngaku ako nang hangi banang kaliang kajong council Kebin shimkia le se kino kila kibenta bana kalian berjami shimkia kabale se mindon kada kata kenja mo ko pi kada grievances sel ro angiro malese kabangi na banyara ne kabangi pensiun kibabon balang kinwan shakmat ro kitien kishapien banwan shakmat panujo kasubung kata jat kendrio kaba ngawul hitayin thai kabalayay teka nika system ka matrilineal system mo kaba buburam itilong ka buburam siya itilong kumihre kinikis ni kamdam show kata tengah ko abanong hangi ba nidon kam bandang kung awareness program ka awareness program kabadon kam kadai ba haman na kisnong Haman na ki consensi, ling ba ki clear ng sinsyal, banay ki awareness program. Amating-ting ganit ka social media, karapan job, karapan sniyo doon mo, iki brokat. Amating-ting na doon na ka awareness, kiwan dyan kung kinikiki. Tengah slow lang ba? Doon kam siya nakaliang kajongin ka bangindi at ito. Minshim ni kini kesenjam lesi kabang bajudan teman-teman mau terpat isian dan burung isi berkawai untuk tak kejadian bilang jom kalian ngerti kaba hakelu kedur kaba ninya syakmat ba ni David ban penduk sembangnya kini jadi jadi semua kejongan semua ba ni dan kami di school so haki education department tu tadi mendan the awareness program. Jadi bendan dasi banting thukau akan jamu mo kita di school mo kubong mo ke school ke banga jude tu ni juga takal ni orang yang sex education ni ada ada tentang mau Kung gini berapa kung school ro dasi kampang sikit anak kendang dan kalian ke jong isi ro kalape banong macam kiala bangai di awareness program hagi school ki pero barka bakongsan kalong ba kilong san udon kam hangi layen labenta kilong san ki kme ki pa ki gan ka role kabalong very important kabakulo pansharay ki jong ki kuon ki matay na kapaburam. Kini kijinja kini ru nasi na kita kilongi kibalik kini kikam benar. Na kilongi open benar. Kilongi nasi kibapin nang lapan mudo. Tekali ko badan kam ha laban ka kikme ikpa. Kabakin sharai kila kijong kikuon kijong ki. Bakilai kata nasi mo ka kenja kejisneng kejengkau ikikun berpeni ba pun kini ondai panja nama ladang isu semua ladang isu pun kandang kio kerik long kini ke crime of desi dapat tak kentai kandang kio ke kamdei ke ba kanwanca pun kini kiki berapa hakadi ka jila ke jogi dia
kung bangitip mo na kalian kajong kakot kidon na kajong ka IBC ki section ki prepare coba kita kinpingat ki section ki ba survey kumbaw no then ikat kadang kini ki section 375 376 354 kaya ngayon iba andaladan kini ki section ki ba kumbaw no ki section ki ba kaya ba kata-katawan pensiyon ta tika balay pa Ba'ang na ang penduduk ya kanye ke jinja kabas mo shirkay kabas mo trien kabalo se ni kum kibril minum la te ban kadyang satya dengan ko abanong hangi ba nin shim kya dan kanye but day ka ba ngawan ra ka kan promotion daga baburo mi siyan bersyukur na kan promotion ban kani sa kapatay pangalawan ra kani ka promotion kung pangapinan madubas lang Nasmokya siya. Smokya. Naman nilalang tayo kung kinampit ka. Kamdan siya katang permanent solution. Hado kat mentah kesmi. Bantu dojat. Naman nilalang bantu dojat sebenarnya gini-gini. Tihoi. Shikintian ro. Nganong kalantang iki sura mo. O ikikin kay. Tidak kabuburam. Boy. Ilang paro. Kasi. Bangat siya kung ini kasi mo bagi siya abuse ne pero mo gajingjan dai kam ju kam mi chakma janno takdi bang lesga yu raja e kabalaga long ka shisha ka topic kabala na ekran show rasu bashuman dasi shu raja sunam bet hot topic shisha jala jogiendre nakabuburam tilong paro sa kibon shisha ti bagringa thara Bama kumikili kimni shakma. Tengah hari kadi bendon nak kasistem. Kabalik si na kalian kajong ka sangkaru, but kanyiru. Hindi abang siyong bendon tang katakaat na benta ibu kikentay. Na hari ni bendon mihiru kaat na benta kilang palo. Banyada iki. Kani ni kajing shisha. Mabuang kilang palo di bakli di bama kani kikijija. Di songkunor bedon buram tenakan yang kejonga ngasuko aban ai jimut tang kita namar belai ba ki bangalai jimut mene mong ko kongsan ne kali ka awareness program ingin persangka mo in sedang mempersang nang bagi awareness program di ko mong ipi mene in sedang shoni ki dor varsno ki school ki colleges na ye kumi pa but kabalang ro kadang kam siya mo dalam bakir umong no kita akan play very important role apa dia kata kita akan play very important role mong student Bible study dan kita namar kena hi enong ngai pi de na do hi ka por uneka na do bakila sang ban smoto at a very tender age kumno ban nurture ki kumno ban bring up ki kade katangken kabala si ha ka jingwi ga jonga mo kung kaway kalong kami kabang ang asoto baka de at a very tender age kaba pipin hap banlong ikikun tiktiro kaba pinlong ki parlok bade bay banay ikini ko awareness program ano ki teachers ro hindi man ang malasi man baka ni kalong something balong shameless kabang na balong manegren no this is not kabalong katabalong shameless this kade kabalong tinban kabalese that's not kandang kinray shushu di songkunor bedon buram anong shushu ito po then next camp ba lingba kali ka motion ka bangawanra hakili ka sni kali ase lingba ki yui akila pathai ki bo kanwan mo ko tinatry lang labata kuno banratin ho bantundo sendang Baikkan mundai bahkan wajah hakani kecak bendera pada ayat kecong bahasa sisian dia kecak bendera kecongi kayo yang dia keburam karena di habro kita tangge kini kerja kuleshi hajar kuleshi buang dan menu-menu kuat lagi sebentar kuleshi dia kata mungkin mungkin khatam bayadai dapat
kinteng ha kani ka state juni Meghalaya umdai tang ki kinteng handai iki kelung do konjo tiku mengiu ihi malak por mo wala ka Meghalaya juni kadi ka matrilineal society kaba kajat ka kong mission mata kinteng kajaka ka puta kahya sa kinteng handai habun sin kalau cerita ni iba ka jing sha ya ben ka jing sha ban ben ji kinteng tidang don bai nimla ban tinaya kata kum ha ki reports ki bopon ni i ba hoi ki kinteng ki sha te ban don ha ka jing sha ban ben kum kata ka motion ka ba i congress ilamu nga shu kun shai kan dia ba nakalian jong ka isi ru gila shirkia ya kini walang dan padang jong taipot ibaret bangi wan ni iba kan dia mo lai banai tam andre hakapor bangi matimon ngilapet ikipayas ngilai butir ba ngilap ba boros kata ke isi gebren mo wala nakalian juga government nakalian juga district council affairs kila ai ya ka notice ni kila ai bakin tahu ya kata ya ka ICC mo kabadon hako kan ka Posh Act 2013 kata ka de ka Sexual Harassment Act ti wala ka dan kung kata na 2017 ni pay file ni kamdan ka mat bakile te di hamni ba tang hako arna site ng PNP arna site kaumi ako tore nilala ban isna ya ka ICC ka committee nilala ba form we don't be members ka committee we don't kisimrang we don't ikinthe kana mo kandon ke kabangin long bias ke ya ka investigation ke inquiry ni manile tinata we don't be members we don't chairperson we don't look external member hata bangibu ka committee te mentang nila punya te meeting te pangin kongdong nila long ada June te pangin sa long show ya kita pangin sale ya ka padang kam kan ai awareness banyak kamtang di kinthe di beshaban ben di bedan hako ki workplace di ba pia kamtang hamni ha ba responsibility tingisyan ba kumiru mo ka balik hako responsibility ni nak kan because ka court ni ka don limited pass kalau limited the special acts like Domestic Violence Act, the POCSO, kanigate nimla mentrekan hako ka district council juni. Ti kumta nakaliang juga council ngile ke bang nila ngile kata kinte ngile dai ki nakita ki bro mo hot yes kata nila bentip ba compare garo si India tin ngatharai ka crime hako state juni kata kinte ka kamduna ba compare to other states like UP Bihar mo ni yang kam duna ba tamban re ni don ni mla wat pat kita ba ni dei mo congress ba mo ni dei ban rat kong ya kun kini tengah so ba ni di mention kya ni dan sikya mata na kalian juga isi ni na pecho ke ban nila ban tre ba sorta nila ba tre ki NGO nila ba tre ba ki village boards nila ba tre ba ki dorbashno ke nila ba le kaptam ka pion ba ka awareness kini kita ki programs bana bana kana ba kin take nang wan chakmat banung tin ban make complaint ba kin complaint sa kapahang ka ka kila ya share ka chini joki takum tangin nang shimkya ni nang epek ya kani kalian juga isi ngepek kita ki sexual acts you mo ki babon ki chale ban ben kin take kapta domestic violence ni ki don ki physical ki don verbal ki la economic violence tu ka kompas ka don shibon kita ki violence against women tingin pet mo ni pet tu ni bu ki area ki babian ni pet kita ki trans na commit ki take na support but ni le kantang manjara na ta ki take ki na ko chu ta population shop na ba ku Population Sekolah benar. Kalau kejengkren ini yang menjadi kalau apa ya kejeng emosi benar yang disi benar emosi ada alasan ya kejengkren kejengki ada tangkan ni bahkan berpa kalau kita ibarat kejengkren no jogi lain mau bersih joga saudara kalian berpai
Ngadi nganget ketika tuwe yang dawa kapan kare shibor ki kam basne. Kahapa pun syaka kabut. Kajing pensyai kapan ditong benstang yang kata kakam. Nampak apa kajing sedang berjaya kali ini kali sedang na kapur. Nampak lah yang em nak kalian komiti kabala thal nak kalian em berikan lo. Bakin ada kerja jemut sekitar berkur balok bahagi pelong ya kedar berkur syirna nak kata bagi keren dia tangan sebagai kampur bijum kinya keren ru nak mentaban senang berserang halal tadi kamat ke menikong kamat ke mana kejur oleh komiti kalau ada yang berkata ke kalau ada komiti yang kita nak berkata ada kalau begitu hok ada begitu hok sedang sekiranya lima bagi sembilan tujuh apa dan ke berapa marhak ada persenong lada dan ke jemput hak nak kalian ke council bahwa belum ada persenong kau ini punya kemat bagi hak bandar kalau bagi pensiun kalau mau ini mah saya bagi setengah tak kalau enggak ke temai ke bah kumdo bagi persenong jadi bakambur pas kebentar ke bah itu masuk ke apa kalau agak lebih pada kalian ke department job sendiri yang dalam no ini bentar. Nah, sobat lah deh bentar nak kaya education department job ni. Bakin wak, bakin hot, kita tu kena pilih sampang apa deh bakin school. Bala dan bantu kerja yang kan. Selepas kau ni deh halor kasmen nakrak. Pakai video halor kata bentar. Orang ilah bantu kerja yang selepas naru nangre. Anda kena ikan ilah berpengaruh kita. Lada mau berkorok kalau ye, ilah masih kaya. Lada kita kun kita ini ilah tapi kita ini tiga pasal. Lada ilah banyak sekali tak dia. Nampai kalau berbentak sejam kepada kong ya ke kepada yang di sini mendorong promotion yang. Kita ada kepada minsa take off namanya begini nak cepat ini. Yang berawal ilmu yang menurut tentang inflation Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya